mat kalau niyo prinsipil lang tang ngipor pangidi yaki marrep kujongi kumus sa musie pati udoy di marrep te hal jingi de department mo idak suk panjingi ban yakrap kadang don ke jingi ma kadem jingi klub ke jingi dai berkinu no jingi sisa ngi kudo jingi ban ke MSP and grade idak suk ban yakrap jingi dai ke department kapang sul ko balik ka government kemun ban lilam lu yang ini di department baru joka misal kei kepada selendang balik sebelum lang kena ni paipa kisiu de belai ka revenue untuk sing division kumpang ila yang jingtip makam tunai ka sa pulak si benai to sei kene bisa galek sei kene bisa galek ibu jikli si ko namta ka ba isusi kolom ba kidon pun di factory companies di vacancy we belai sing borni area umiam area de balai franchise kita balai IT ki company ki bakum kita kiba lendan persiu kat payo paipa pat ba sanspa terus pak persiu bet man ka benai penong lakanya ini. Teman tapat iba preston kum semput menteri rangba hak jokopor ubapet ya katanat ki boarding. Balai ki pat ba hak jela ke jongi gedang beteng ban mat ki jing penlip boarding kha wat haba kilasil ti kenaru ya kapai boarding. Pi hak alor jong kenega jing supply ya kenega energy lene ke electricity sya barok kenang song snong jong jela ke jongi. Kawai ki pajba ki de psutu kamkut tang bangiti ngitan yu wayan ki klau ki betrap nakariat karam ban ong bej ladon utu sanar ka bamut kalai ladon bej lene keladiang bej ngaong pi don ki kep ki ba ki sanar ki biang teng beteu transformer ubiang teng beteu ke substation bat kan ne ka jujia ba kamtam hang ne po ka jela jongi namar ba ha ka poliyur kamtam e wan ulele wan perthat anytime teng wan pada ka eryong ka erngit aka ba ban ka yi ka ding ka sik ka ba pelong ba teng sitayo artayo ki ba pli kinong tre jong ka bisel kimla ban poi ka jaka bat ba ban kit kiter kita rumde ka basuk namar kolong totally unaccessible to kalong ini accessible kalong kejing ya ke kerau te mi bun ki eke kum kita te hooi kadon arteli ke bentah ngingim on load shedding kam ong ba ong bangi penduk light bej kum tater don arbenta kawe haka por ba ka dry season kadon kejing sya bangi hab ban import ya ke pawa habangi import ya ke pawa teng ngim yo kat kum requirement ka bengi ban ai supaya ba te kami ka mi no ka load shedding yo ka bateng sikenta arkenta ka don load shedding kata kadai ha kapor ba rang turkhong ba ha ka ba kane ka power generation jungi ka hier namar bom don ka nangta ka wepat ka jinglip ka ding kalong ba kumo pi ha ka jing sneu kini gitiar gitar kabajia le sen na kanu daw kabang ka unforeseen bang api namar ba teng sya klau sepetap don ki brio ki ba le dusmon ki pen khen teng upul teng kum kita ki ba bon ba ki jingjia te ka pelong ba kan don ka jing ka shutdown bahap ban repair kamun ka shutdown kan don baik den rai ka bang kwa panong api ba nakaliang jong ka power department nakaliang ka bisel mentang ya persangkat bala ban reduce si kini ki load shedding lane ya kini ki shutdown kanang ban pensup yu ba kata kawai bat menta ka bang akwa ban ong epi kolong asung tenat ban nakaliang ke MD government nakaliang jong sulkan la simkia ngilala ban penkongo yu surar dia ha ka ba ka ai ya ka scheme ka bekerpang ka bangi ong RDSS ka mut ka revamp distribution sector service kabayakan ni yo sanction menta siajar arspa san buklur ba ngin penklan ya ki transformer ngin penklan ki substation batru bangin install ya ki kenjam meter ki ban ai ki balong ki indicators balaradon kanu kejing ka failure
ke power supply ke failure hakkan nugu jaka lembak itu ke transformer lembak ini ke substation kamu kan indicate syaki head office lani ki zonal office kan badai bakadon kumta kajia kumta kataru kahab angta nangta ka wei ka bangingi kwa namar pi ke losses jong ka bisel kalong ke bejur ngan syatu ipi kajing pelut jong isi benai ka poi spa san poklur kejing penmi jongi pada ka revenue ka penmi hitang dalam sel tang marsitek Cái đau của bà MCL cầm lại bằng penmi kadau kolong pi ngong pi dehang ni ni de masutu namar hadu menta ngi kidam kibaboni kilong ba ngile de ki manual metering hakabat teng ban mantu pilit la don gibri ke balek si utumita jongi ba de dio tang artili ka lain tang arbol uyaring sipau uyaring khasan kinong tre jungi kimla ba pli man ong man le pej ba le khmi man kayeng le man ka thluyeng kam de ka pasuk don peteng sinayeng ikon kama ha ale se tang obi arpo le pomitar tan like ne imei bat kataru kata pi ka losses ka jurba kat baya ka bil like pede poi ka ju te menta ka e ka bangingi le lemba jong ka ADSS ngingi kwa ban introduce but kene ketika guidelines jong government of India bangin melalai na katamparo bangin man sesu menta pengi happen install kene smart meters but kene smart meters kejing mentoi kolong ani bahkan long tik kum ka phone pidon mobile don ki bala prepaid don ki bala postpaid ka syong haki don kam chui ru ban ong man le office let's say kabil kelawan pilapan siu kata namar katuka katuka recharge pila dung kamen le tekum kita ki kin reduce check losses but ba habang hiyo ban install ya ki meter kat kum ke junon kam nama don kolong ying ka don kam le say like kilowatt ki penir kakot tang si kilowatt balai lai kam ta namar bakwa ban pendunai ko tu kajing penpau ba kabil ngikwa ibarit kat ba kejing penun kam ka bahe te namar ngangai i ba menta ke isu hi ka bat ka ding na traila de ka don kam tam ha kejing im ke jong buriu ba ka por kan poi ba wat ya ka bam di ruk ni ma siap siu te ngangai skem pi ong hasor na nong gondong ka ding bat ka kan poi ka por ba nem la alai bat ngin hapan im ha kani te don kam ba la kum no ngin sim kia kanang ba ngin la ban siu kanang ba komo api ka jingka ka power supply kan long ka bayai bayarti hapo ka jela me kala jangi brokoi realized that the hours were long, so therefore we have decided. Give me those numbers in detail, not only in terms of consumers, home users, and commercial users, area-wise commercial users, area-wise home users, and district-wise. Shortage of supply, which we normally used to get, which we're not getting. But at the same time, don't use energy when it's not required. Be very responsible towards usage of energy. What are the dues? What are the amounts that are being consumed, and how much has been